Anyway, let's move on. So and zwiṅwe zwithu muthu Jimmy a ita interview hafhaḽani kha Black Couch so ola munna a vhona zwiṅwe zwithu zwinzhi zwe a zwi amba wana zwinzhi sa blind zwe a zwi amba but zwithu zwinzhi zwine hu na iḽa part ine i khou trendesaho ya musi a khou amba nga Fesos Valley and vho Goosebumps ndi zwezwiḽa zwine nda vha ndi khou amba zwone uri mini havhala vhanna a vha tshi tshila nga nḓila ine vha tshila ngayo heiḽa group ine vha nyanga u tshila ngayo zwi nga si ḓo tshimbila hezwiḽa zwithu mu wana literally zwi nga si ḓo tshimbila because of this that Mizo u na nḓila ine a i shumisa for him uri to stay relevant ngo wana u tsheka vhathu vhane vha khou dia nga tshetsho tshifhinga a nyanga u shumisa havho vhathu to stay relevant and vhone most of the time vha zwi vhoni because vhone vha vha khou nyaga future khae vha khou nyaga future khae ṅwana ende na nga tsheka havho vhathu most of the time ane a tshi bva khavho ne zwi a konḓa uri hoyu muthu a sala mini a tshi vha kha ḓivha gaming ṅwana zwi a konḓa literally zwi a konḓa blind unless you are really really talented na nga tsheka vhoṱhe vhathu havho vhe a vhuya a vha na vhumitsa a shuma navho maybe for a year na wana vhathu vha tshi khou tshuwa music after zwi tshi to bva kha zwone literally hezwiḽa zwithu zwi vha zwo fhela khavho a hu tshena muthu na muthihi we a sala a gaming zwi a konḓa blind unless na vha ni talented nahone ndi nga vha tshekha vhoṱhe from way back vho Khuthisi vho Whoo Kid vho nnyi vhathu vhanzhi maṅwe vhanzhi vhanzhi just that a ḓiroi ri nga si tou mu vhala because of hafhaḽani hu vha hu si clever hu clever na clever ṅwana so ri nga si tou vha vhala so ṅwana so I don't know just that a vha khou ḓi pfha nga u ṱalifha Mizo mara u ṱalifheliwa ene hafhaḽani ngo wana so I don't know I don't know mara muthu Jimmy a fhedza u amba zwithu zwa vhukuma ndi tshiṅwe tshithu ende o dovha amba u kolodiwa nga easy nga nḓila ine nda vhona ngayo ine uri mudau u khou koloda easy ahuna iṅwe nḓila ine ri nga ri mudau u koloda easy u koloda mudau the only tshithu tshine tshi khou mu ita uri a mukolode zwi amba ndi u ya eventhini a songo badeliwa a vhidziwa zwa zwo fhela then a tshi fhela hapfhi ndi ḓo nifha zaka ndi ḓo nifha zwithu zwine zwi nga vha zwi khou amba hu tshi u kolodiwa ṅwana hu ndi hone u kolodiwa hune ndi khou vhona u nga ri hu nga vhu khou ḓa so I don't know bro ndi zwezwiḽa zwine ra dzulela u zwi amba uri ri tea uri zwi litshe zwithu zwa nyago ya dzi eventheni vhathu vha sathu ntsha na deposit ngo wana uri vha tshi fhedza ni ḓo wana event i songo tsha shuma zwavhuḓi vha fhedza vha tshi vho balelwa u ni badela ni ḓo itani ahuna zwine na ḓo ita ni ḓo musiwa no ḓo ḓo sala zwiḽa u tshi sokou vha na vengo ḽi sa ṱoḓei fhethu so a ri ite zwithu nga mulayo mulayo a u shuma ṅwana so na zwinzhi zwine zwi kho itea fhano Venḓa zwine a zwi right hezwi zwithu zwinzhi most of the things that happens in Venḓa are not literally are not right ṅwana are not right bva kha tshiṱokofela hanefhaḽa nge zwithu zwa khakhea hone zwi kha tshiṱokofela ende vha vhona nga because of vha ita tshiṱokofela tshavho na nga hafho huṅwe vha tshi yo phefoma hu tea u vha tshiṱokofela ende vhone vha nyanga u badeliwa houḽa vhana line vha nyago u badeliwa mara vhone a vha nyagi u badela so ndi yone problem yavho vha nyago u badeliwa a vha nyagi u badela ṅwana even dzi capable boys nadzo just have to see uri zwi ḓo vhaisa gai Skeem Sander uri kana ndi caption yavho or there is another person behind them because if arali ri khou ri they own 100% of Skeem Sander havha vhana ṅwana ho fana vhono achiever zwithu zwinzhi because of Skeem Sander mamuṋa wa ḓala mamuṋa if they own 100% of Skeem Sander Skeem Sander i na dzi sponsors i na zwithu zwinzhi ṅwana but if they own that brand 100% they have to be far ṅwana they have to be far because of literally heiḽa event is a big brand they have to be far because of ri nga si zwi tenda uri vha khou ita dzi event heiḽani ya Skeem Sander let's say every Sunday hu khou ḓa maybe let's say 200 people vha khou dzhenisa vhathu vho even 50 rand hu na VIP na mini mini hu na zwithu zwinzhi zwine zwavha zwi kho itiwa zwine zwi kho ita yes hu na dzi sound dzine vha tea u vha vha khou dzi badela mara spotless obviously hu na sound ndi obviously vha so vha dzi customer dzine dza vha dzi khou shumela every time dzi khou itisa sound zwi so obviously hu na dzi deposit hu na dzi cut off fees ṅwana so ndi ḓo vha ndi sa pfhesesi uri why vha kha ḓi vha kha same level ine vha kha ḓi vha khayo ṅwana ndi khou amba literally khou baka mali I don't know but that's all that's what I'm saying uri hu na zwithu zwinzhi zwine
nga Snap Sunday athi zwi pfhesesi zwine it seems like huna muthu ane avha behind them, and we all know, we all don't know about him, that person, you know, because of they have to be far by now when it comes to how Snap Sunday it is, the growth of it, the attendance of people of it, and the sponsors that Snap Sunday yavha nazo. Ungwana dzi sponsors ndi zwinzhi hafhaḽa fhethu, ungwana vhathu vhane vha khou i attendela gig ndi vhanzhi, mara there's nothing tshine ri khou tshi vhona vha khou tshi fara tshine tshavha tangible rather than airtime heiḽani ine vha vha nayo, ungwana ende havhaḽa vhana vha bukiwa navho. So I don't know uri u ṱo phala mini ungwana kha dzi Capable Boys, mara vha ḓo ri vhudza vhone vhaṋe hezwi zwi ḓo ri zwi tshi vho ganyela vha ḓo ri vhudza, vha ḓo ri vhudza a zwi itea vha ḓo ri vhudza. Ende muṅwe muthu ntsha album ndi Asat C, you know, so heyo album ho fanela u bva last week ngori hu na vhathu vhane vha vha maboso a ntsha album yawe last week. Asat a fhedzisela u ntsha album this week ngori maboso o ntsha album yawe last week. Asat a ri ndi a sitende u compete na vhenwi ni ḓo sabotage album yanga ḓo ntsha this week. Eventually Asat's album is out mukundi, and yes, dope album ndo no i thetshelesa ṱori ndo i thetshelesa luthihi, ndi nga tea uri ndi i thetshelese uri ndi kone u you know startups and there and there and there, mara hu na dzi track nnzhi dzine ndi khou dzi wana just that yo bidza more kha love, even though na track dzo nga vho date dzedzi dzine they're talking about it, he's talking about his father kana ni khou ṅwana. So nga dzi track dzedziḽa mbili tharu dzine ndi nga dzi vhona zwa uri it's literally trying to explore ngori not all of the time anga ṱoḓa u vha a khou amba nga lufuno, so I just have to see. So hu na dzi track dzine nda dzi ita highlight hafhanoni khou ṅwana, na dzi track dzine nda dzi vhona because of ndi vhona uri ndi nga si tou amba ngayo ndo tou bvisa ṱhoho ngo tou amba ngayo nga ṱhoho zwi ḓo mbalela. So that mini let me do some notes ngayo ndi khou i thetshelesa ṅwana. Tsha u thoma tshe nda tshi vhona tsha rongo Racha Kill track number 4, Racha Kill track number 4 kha mukundi album Embapsere, like literally Asat o dzhena o duvha beat yavhuḓi, Asat a dzhena ndi ya zwavhuḓi, ane Racha Kill o dzhena a imba zwiṅwe zwithu ngo hafhaḽa Racha Kill o disappoint. Racha Kill I don't know why o ita zwithu so wana Racha Kill hafhaḽa o disappoint the way ya vha khou deliver flow, ḓo mpfha uri muthu o tou kombetshedza u imba, u tou kombetshedza u tou mupfha uri nga nḓila ine a khou ita ngayo zwithu u khou tou kombetshedza. A si pfhesese uri mulandu kha Asat ene ndi Racha Kill kha zwithu zwa so ri muḓa muthu wa dangerous, mara hafhaḽa u tou mupfha uri hu munna u khou tou kombetshedza ha funi, a thi pfhesesi uri mulandu kani u tou vha vha si kha mudi kana mini, mara vha sa funi hafhaḽa Racha Kill literally Racha Kill vha sa funi u imba. Ndi a khonani ene muṋe a sathi zwi mbaisa hezwo zwithu ngori heiḽa track yo fanela munna Racha Kill wa deliver munna ri a muthemba, Racha Kill ndi a muthemba munna u ṱanganyisa zwithu sa ṱangani a zwi ṱanganisa zwi ṱanganisa zwa vha zwithu zwo ṱangana, mara hafhaḽa zwi a vha zwi amba fhethu a vha khou imba zwiṅwe zwithu zwi ṱangana nazwo. O ḓo tshinya track a i tshinya Racha Kill track yoṱhe ndi uri u khou amba zwiṅwe zwithu. Racha Kill hafhaḽa o tshinya track ya Asat ya literally tshinya, a thi pfhesesi ngori vha sa funi u imba literally havha vha sa funi, Racha Kill vha sa funi u imba ngavha vha sa funi u imba u fanela u ri vhudza Asat uri fhethu nṋe a thi funi u imba hafhaḽa u imba u tshi imba ndi nga si ri khou zwifha arali u ita mini, mara zwe a imba hafhaḽani no 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 no, nga iṅwe nḓila ine a ri zwi ṱoḓi, a ri zwi ṱoḓi zwi tshi ḓa kha dzi album dzawe. Ndi album ndi tshithu tshihulwane maṅwe album ndi tshithu tshihulwane tshine tsha ṱoḓea, so if a khou ḓo imba zwithu zwa so i muṋe u vha a khou nyaga u destroy career ya Mfethu u ṅwana
mara hafhaḽani no athi tendelani nazwo, ndi a zwi vhuya ndo tendelana na zwithu zwine zwa vha mashika ndi mashika. If wa imba piere ri ḓo mmbudza ra tshekha uri ro imba piere zwa zwithu zwo fhelelaho. Imba iṅwe piere ndi piere heḽia zwezwo ndi piere. Iṅwe ṱireke ye nda i vhona yo vha sharp ndi ifhio ipfhi okay naye naḽo ana King Nene. King Nene ndi muṅwe artist ne naye ri khou nyaga something from khaye like literally like King Nene literally King Nene ri nga si mu discredit mushumo ane a khou ita but King Nene literally we want something big like an album from him like literally ri to muhwana ri muhwanulusa uri ṅwana like ene muṅwe because of ha thu wana full potential yawe because of ra mupfha na dzi track dzine fhaḽa na fhaḽa ni khou ṅwana wa dia fhethu ra mupfha uri fhethu khou dia mara literally when it comes to King Nene ri khou nyaga uri avhe ene muṋe literally avhe anthihi not uri avhe khou kharakhala dzi songs dza vhaṅwe hu vha hu si tou vha ene like main artist ndi uri a vha a khou dia ri mupfhe uri dzawe dzi gai like literally ri khou nyaga project yawe ine even na ene muṋe u ḓo vha wo diver deep ni khou ṅwana a vhe a khou amba zwithu zwinzhi rather than uri a si khou ḓa kuṱarikari a fhedza a ṱuwa bvavha a ṱuwa bvavha a ṱuwa ṅwana. Ndi nga zwiṱereke dzi nnzhi dzine ri khou dzi nyaga uri a sa fhethu a die just that vhathu a vha nyagi u ntsha a vha nyagi u ntsha zwithu nga dzi album a vha nyagi thi pfhesesi uri why a thi pfhesesi uri why a thi pfhesesi literally a thi pfhesesi uri why vha sa nyagi u ntsha dzi album a thi pfhesesi a thi pfhesesi. Iṅwe ṱhiriki ya Akhamaza ndi track number 7 ndi ni funa ipfhi mini ipfhi ndo ni funa ya Khulufelo ne Khulufelo ḽi kha ḓivha Khulufelo ḽa kale ḽeḽi ḽa ri alusa ḽeḽiya Khulufelo ḽeḽiya rine ra tou ḽi ḓivha uri ndi Khulufelo honouḽa ṅwana Khulufelo u tou vha Khulufelo a nga si vho tshintsha khou ṅwana flow dzawe dzi kha ḓivha dzedziḽa ṅwana dzedziḽa ndi ya mufu o tou rali dziḽa strike dzedziḽa dze dza ri hulisa riṋe ri tshe vhaṱuku fhethu ri khou lidza ri kha dzi sendela music mini ndi Khulufelo honoyu ṅwana a ḽi thu tshentsha tshithu ḽi kha ḓi tou dia ṅwana ḽo deliver ḽi boy nga nḓila ine ra khou nyaga ngazwo ṅwana ndi zwine na ita ṅwana hafhaḽa ḽo dia ḽi boy ndi a rwela zwanḓa hafhaḽa ri a rwela zwanḓa ri ri ya clap ḓivha zwanḓa hafhaḽa Khulufelo zwa straight Khulufelo hafhaḽa ḽo dia ṅwana ḽo diesa ndi zwi takalela nga nḓila vinle Khulufelo ḽa vha ḽi khou vhekana maipfhi ngayo ṅwana ḽi kha ḓi tou vha Khulufelo ḽia ḽa kale na kale ḽo vha ḽi khou vhekana maipfhi aḽo zwavhuḓi ṅwana zwavhuḓi blind ṅwana so ndi zwone zwine ri vha ri khou nyaga zwone musi muthu o feature kha albamu ya muthu ṅwana ri khou nyaga zwithu zwa so muthu u tea u deliver a fe mafene awe zwine musi anthu a vha khou vhafha zwone not uri hezwi u nthihi u imba zwithu zwavhuḓi mara hezwi wo feature u vha u khou nyaga u ḓisirisa no if u nthihi u tshi vhafha hit na musi wo feature ri vhe hit ri vha ri khou ṱoḓa zwezwo riṋe fhedzi a ri khou ṱoḓa zwinzhi zwinzhi ṅwana so ndi zwiṅwe zwithu zwe nda wana zwo ntakadza blind kha Khulufelo. Iṅwe ṱhiriki ya ntakadza ndi ifhio ndo nanga ndi track number 11 ina Jerry Player you know uri Jerry Player as a team they always deliver they never miss vha fhethu vha katsi vhane ra tou vha ḓivha ndi duo ya katsi hone duo yone kha dzi tshima na dza bini dzi nga dzi a lwala mamunna dzi tshima arali hu sina duo heinoni ya Jerry Player na Sathine a thi a ḓivha i tea u vha i hone hei duo i tea u vha i hone hei duo i khou tea u vha i hone because of a zwi itei ndi yone best duo ngori vha ḓo ita zwa vho Papi na vho Capable Boys na wana u tshi khou nyaga u wina vhoṱhe ṅwana mara i duo i tea u vha i hone havha vhavhili vha khou tea u vha hone khou vhona vha khou tea u vha hone ndi vho tea uri vha wine ahuna na zwinwe tshiṅwe tshi tsha ri bora nga dzi thima ndi zwinwe zwi ngauri
Thima dzone dzo nominator vhathu ri khou zwi pfhesesa ngori song of the year ndi song of the year or ndi artist of the year Jerry Player how honey on ndi artist of the year Jerry Player how ithi ri khou amba nga artist ine i bvisa album yo dia mna album ile ya Jerry Player dia 10 years plan ile album ya dia mamuna mara vha si nominate hayi vhana u bva murahu vha khou release Murray yo bva dzi track dzo dia mara a vho ngo mu nominate literally how come vha tshi ngo ita zwithu zwa so dima ndi tshima dzi tshima ngo zwine vha tou yela u sokou tou kwasha dzi ngilasi dziḽa dza dzi tshima u kwasha dzi ngilasi zwa vha kha ḓi tou announcer wa tou dia nga vhuswa tou vha dobela vhuswa tou vha posa nga vho ṱhoyi tou vha lia hafhanoni vhuswa ngori a vha koni u nominate thi pfhesesi uri vha nominate vho specifically vho sedza mini thi pfhesesi uri hu vha ho sedziwa mini hu tshi nominatwa kha dzi tshima literally ngori every time vha tshi nominate hu vha na zwiṅwe zwithu ndi uri zwithu zwiḽa zwa right hezwiḽani zwine na ḓo zwi zwithu zwi right dzi tshime dzo tea uri dzi mu nominate muthu uri muthu ane dzi ri a dzi khou mu nominate no muthu u khou tea uri a win dzi khou wa gungula wa neta nga dzi tshima anyway ra kha ḓi amba nga ra nga sathi uri na Jerry Player they always deliver ne mara ya vhathu vhane they always deliver so we just have to big shout out to them even though there was a video ye nda i record up ra nda ndi si khou nyaga uri mini Jerry Player a vhe hone kha iyi album because of vhona uri phese dzi EP dzi songs nnzhi that's why that was my reason uri nda ndi si khou nyaga Jerry Player a vhe hone nda ndi nyaga uri ri vhone uri ene a sa thiho kona u creator na musi a sina ṅwana a sina Jerry Player ṅwana mara ndi zwithu zwine a ri ngo zwi wana is that ndi duo ine best mara ndi zwiṅwe zwithu zwine ri tea uri zwi wane sometimes ngo wana so I don't know we just have to see iṅwe track ndi ifhio ye ndi nga ri khayo mbilu yanga yo takala ya dovha ya pembela mna hafhaḽani hafhaḽani a vhafhiri vho dia mani hafhaḽa vho dia hafhaḽa sa tisha ḓorobo hafhaḽa sa tisha ḓorobo ende the god ne ḽi tshi dzhena ḽa fhedza ḽa delay the god always ra zwi ḓivha uri ndi the god a disappoint ḽi tshi dzhena ḽa fhedza ḽa delay ngwana ya the god ndi the god ngwana and those people the god ndi the god so there's nothing uri why so ndi tshiṅwe tsha tshithu tsha ntakadza plan nga the god uri ḽi tshi dzhena ḽa deliver that was ndi uri ḽa ita zwo teaho na tsha hu yo ndi uri ḽa track i ḓo vha perfect it's perfect ṅwana i ḓo vha perfect heiḽa track heiḽa track i perfect heiḽa so ndi iṅwe ya dzi track dzine nayo ntakadza hafhaḽani so the great white no mu pfha na Romeo na ya tshi dzhena kha mbilu yanga yo takala ya sathi the great white a disappoint voice ndi uri u ḓo dzula ndi uri Romeo ne is that type ndi heiḽa artist ine ne ndi nga si ḓivhe zwa uri u na miḽa u na iḽa soso nyana khe ine ḓo kona u i shela zwavhuḓi ya ḓiphisedzela track tshifhinga tshoṱhe mamu tshifhinga tshoṱhe ndi kale dimana nayo iḽa soso a nda fhelelwi ngayo i dzula i hone ṅwana dimana u dangerous u na iṅwe voice ine ye muṋe dimana u na voice mamu iṅwe ine is so unique ndi uri a i fani na dziṅwe dzi voice mamu ndi uri literally ya wa zwi pfhesesa uri hoyu muthu hoyu wo dia ṅwana so ndi zwiṅwe zwine nda nazwo ndi zwi takalela ngayo just that a thi pfhesesi uri why vhathu vha so mamuna vha sa achieve next ende demani nga English u blind tshiṅwe na tshiṅwe blind Romeo mamuna mara a thi pfhesesi mamuna uri why dimani a sa achieve next ṅwana ndi nga si ri hana marketing u na zwoṱhe dimani zwine zwa ṱoḓea mara literally dimani u khou ḓi fhelela hanefha hayani exposure ya international i khou bala a thi pfhesesi literally a thi pfhesesi uri why vhathu vhane vha na exposure vho phesi vhane vha na advantage
a vha tshi shumisi no wana a vha tshi shumisi wo phesi mara na dzi artist nnzhi venḓa dzine dzi khou tshi nyaga heyo chance tshine tsha vha nayo phesi ndi nga tori mini heyo chance ye a vha nayo khongwana mara ine ndavha nayo fhedzi ḓoropo u funa ndi uri zwiḽa zwi a bora una vhathu vha so vha ri talented vha so mona ndi muthu ane o fanela a ṱori fida nga muzika man a fanela a ṱori fida nga muzika ra nona nga muzika wawe mara hai ḓoropo u funa dzi album soko delete kha dzi Spotify kha mini dzi DSP dovha vhuisa u fhira miṅwaha nga si pfhesese uri mulandu wawe ṱhoho na uḽa mungana i shumi phesi phesi ṱhoho i shumi People's Man ṱhoho i shumi People's Man ṱhoho ya vhila mara album ya sathi anyways album ya sathi sharp i right ahuna na mini like is one of those albums dzine dzi nyago u fhiwa tshifhinga wana ri thome ri dzi thetshelese dzi pfha uri dzi hani wana ra soko wana dzi rate uri out of 10 out of gai gai because of mara we so tshela music video ra khou nyanga music video ma waya sathi a songo tsha music video album ngori ono uḽa ri khou i pfha uri ono uḽa ina music video mara yo vha yo bva nṋe ri ngo ri a i bvisa nṋe ri khou nyaa music video une u khou bva kha album hune ndi track yo bvaho kha album ane u fanela u ntsha yo ndo takala kana heiḽani a na khulufhelo zwavhuḓi ḓo fanela u tsha na khulufhelo ri khou nyanga music video wa sathi na khulufhelo ri khou amba so ri khou nyanga music video wa sathi na khulufhelo ya anyways vhathu vhanzhi ndi vhathu vhanzhi vha khou dropaho a ri tsheka muthu o dropaho ndi nnyi because of dzincu malo nayo o drop album intsha ye game mara what a boring album ya track dza 10 yeah. Most of the songs kila album ya dzincu malo yeah it's boring they are boring they are boring literally I'm disappointed no offense those songs are boring dzincu malo just drop a work album only I feel like only one song there is literally like dope like what is it called let me check here drip Juga is type a home song literally it has would I would DJ Tira, it's type of home song, you know what I'm saying? Even I feel like she's a home artist. Literally, I feel what Dochinya. That's what I feel. I feel like she's a home artist. Ne? I thought she's evolving to Amapiano. She's evolving, but what I feel like about her is that she's an home artist, which she's evolving to Amapiano, even though the hit is Navanazo. Are not hits which are Amapiano. Most of them are home type of vibe, it's like a mixture of Amapiano and you know what I'm saying? Just that it's a home which has a lock drum, you know. That's it. That's it. That's it. You know what I'm saying? That's it. But nah, that album, nah, I find it horrible. That's my own opinion. I find Zenomal's album horrible because of I can't judge an album based on one song. You know what I'm saying? I can't judge an album based on one song. And I say that's out of 10 songs, and I say because of I think she released an album of 10 songs. 3 songs are already out. That means it's 7 songs. That's 7 songs. We have to rate it. That means it's one song that is good, and it's good because of he has big names on it. You know what I'm saying? It's not her, so that means 6 are boring. So once the album is good, the album is boring. Just don't enjoy a game. She's enjoy of something, but she's not enjoy a game. You know what I'm saying? Because the album is boring. And if the album is boring, that means
You're not enjoying a game. You're something else. That's it. That's a fact. That's a fact. You're nothing. So, anyways, the album is boring of Zinwalo. She better go back to studio and work again and make another album. Because of that shit is work. You know, it's work. So go and work and do another shit. I don't know, bro. But that shit is work. That's all I can say. It's work. This is like I can't even rate it. Rate it. It's below 5. It's work. That's how work it is. I don't know, bro. So, moment when your album DJ Clan. I so DJ Clan I can't understand because of I'm track if he if he rubber bands track number 7 in abo Roy Rev Fez they just you can just feel it. They're just copying a centralist style on that track. Which is that track? It has little baby on it. What is that track? Ben Ben for bang or we go bang for bang. Literally, they're just copying it. Why can't they be unique? Why? Why can't they be unique? Those boys. Why can't they be unique? They must just try to be unique themselves. But they're just copying some Europe shit, some London shit. They're trying to use it here. It won't work. That shit is real music. They're not doing the real. That's not real. They're just trying to do it because of that song is trending, and they feel like, bro, they must just do themselves and stop copying other people's shit. Because of it's not working and it will never work. They must be unique and be themselves. Because of what what we can tell them is that if they are copying other people, they will be the baby vision of other people. That's all. They must just do their own shit. That's all that we can tell them. They must just do their own shit and literally those is opera. Not to try other people's shit. No. Yes, they can have their figures are international, but not to copy their style, bro. Like no. Copying, no. Copying is something else. Don't want that. No. And what I saw about DJ Kleine is that the album is the executive producer is Aries. So if you can check to go to Aries and check Aries, just go and Google Revenge Club Records. Own. You'll, you'll find Aries there as the owner of it. DJ Klein just released an album of 18 tracks. In those albums, Aries got features there and there and there and there and there. I feel like why don't Aries let the boy be the boy? You know what I'm saying? The boy atoshume nemune not uri mfetro ave akofhiwa dzifeature abe ndo fhiwa dzifeature vha ushumisa dzina ḽa Aries uri vha ite mali nga ngeno vhona ndi u shumisa dzina ḽa muṅwe uri vha ite mali nga and vha ḓo zwi ḓivha uri dzi supporters dzi ḓo vha hone vha zwi ḓivha uri dzi supporters dzi ḓo vha hone ngori mini dzine ḽi ndi ḽihulwane so hezwi zwa so na ri ḓale ndi nga muthu ane munhu a tshi ḓo shuma man muthu muṅwe na muṅwe u tea u tou shuma music wawe not uri a shumise dzina ḽa muṅwe muthu because of hoyu muthu u big so he DJ guys must just work yes I don't know bro the album is good but yo there is what track VOTY featuring Ken Kid. That boy Ken Kid, bro. Killing all verses. All verses. That boy, Ken Kid, is killing all verses. Verse, every verse that is on it is killing it. It's like I don't know, bro. Fedro, Fedro mamna u dangerous ngandira. Like all verses is killing it, killing it, killing it, killing it, killing it. Because of the boy since he dropped Go Talk, ne, it's been him. It's the new kid on the block.
The new kid on the block. Literally, the boy just destroy Osman Mane's run. But it's coming out of the blue. And yes, you know why people are loving Ken Kid? Ken Kid is not the copy of Nessie Blake or something. No, he's himself. It's unlike Usman. Usman, because of you gonna feel, yeah, there's some Nessie, yeah, there's some Blake, yeah, there's no way. There's nothing there. The same as Ken Kid. It's different. That boy, Ken Kid. Okay, anyways, who else dropped? I will drop over to Banjam. I'll shake them one drop only. Because of let us not up because of hey, I couldn't just keep them all in my head. Hey, that music video just mentioned Shinakao. That music video is dope, bro. Like later, that music video is very dope. Very dope. Yeah, that artifice artifice uko to short time ini kokona. Don't say this uko short time in ore. All music video we sharp. Also, you know, this is such a pardon. Oh, in 2019. Oh, it's Lucas Rap. So the way I'm searching these things of Lucas Raps. So Lucas Raps released a mixtape called Lucian Auntie, So he's talking about some things about being broke. So I'm searching if Lucas Raps was signed to. Ish, I'm checking Uri if Lucas Raps was signed to M4 Entertainment, which was Nandis Entertainment. And what I'm finding here is yes, he was signed to M4. So I don't know, bro. Because of most songs there, he's talking, I was broke, what. And I feel like that fall off of him and Blake is because of it. Shout out to Blakey. Shout out to Blakey. So I feel like that fall off is because of it. Come on. I feel like the fall off is because of Blakey was sent to M4 and Blakey told Lucas Reps to go back to Durban and he stayed there. And when he becomes successful, he bring Lucas Reps to M4 and then Lucas Reps, Blakey. And I feel like Lucas Reps was the one to see that no, yeah, we're being scammed. And then he left, and then I feel like Blake didn't want to left. And then after he realized that no, then we went and signed to a major at the US. So I feel like that's where the fall off started. You know what I'm saying? I don't know, bro. Because of even in this album, there is no Blake. Blake is not there. You must ask yourself, those are buddies, bro. It's like I'm saying, what can I say? It's like I'm saying, they got a new this album. It's like my cousin releasing an album. And in that album, there's no oh, Master KG. I don't know, but there's some artists which they are not there. If they're not there, there's something wrong. So I don't know, bro. But the album is good, bro. Because of even you can go and check to music business. It's literally taken to M for entertainment. It's talking about it. The brokenness. I feel like that's it. The break off of them is because of M4. And I feel like Lucas was the first one to realize no, we're being scammed. And then Blakey, I feel like he didn't understand that we're being scammed. And then went.
in his bag and tell Nandi. Who Nandi at the time, a big artist, because of he was managing your areas, your, all of that. And at the time, the bag was big. But at the same time, bag realized, no, we're also being scammed then. He also achieved, you know what I'm saying? So I don't know, bro. We'll never know. We'll never know. We'll never know. But I don't know. Just go and check it out. These things of M4 Entertainment and actually go talk. Just go check. Listen to Music Business. It's track number 6. You will just hear the way that he's talking. I feel like he's talking about M4 there. But the album is good. Literally, it's good. It's good, 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 good. I can't complain about it. It's good, and there's nothing. If there's nothing to complain about it, there's nothing to complain about it. So other things that we could talk about in the I feel like it's topics dzangazopeya ende topic dzingafupera ndotozifira nepa ndikuzi nendiyafafa ngori tuna even though ndikwazi ndikaziyamazi album even though this album like the Tyler ICU ne he dropped an album yeah I'm like, tracks zone is they're all like nigga you can just feel like the boy is trying to do nigga in some type of way but it's like nigga like bye bro like try other music bro like do other shit bro like what the fuck try other shit bro stop being same sound bro like try other shit not all the time you got to hear nigga now try other things bro like what the fuck like we're tired of nigga because I think like 5 tracks out of how many tracks does that album have with Taylor is 15 tracks like 5 tracks out of that album and the album has nigga on it but literally still like literally the album is still like nigga. Try other shit, bro. You can't produce. What the fuck? What's the problem? No, you you can't be alone in a song and produce and just give us a hit. What's wrong? What's going on? I'll tell her see you. Hey, nah, I'm very disappointed. It's like DJ Mampura said, that is safe. Like they disappoint. Those guys they disappoint, bro. Like literally they disappoint, bro. I'm and also who's that guy? DJ Slick just released a Injayam Part B work album. Eh, ish. Work. When I say work, that album is work. Literally work, bro. I don't know why. Because of Part A was good. Part B, oh, I feel like Ngabo he said he was releasing a dual rather than AB. I just released it at the same time. But the album is work, bro. I can't lie. The album is work. I don't know how, but the album is work, bro. Just that never, I don't even have words for it. But the album is work. It's terrible. Even there are feature from Blakey, but the album is work. Work. There's no song that is good. That album. The album is work. You know what I'm saying? The album is work. Anyway, Top Channel dropped an album, shit, 17 tracks. Yes, they touched the matter. I don't know if it's the album. So I can't say much. My Top Channel and they're to Negozamo push it out blind. It was Zama when it was Zama with the push and go on. You are to a name. I will go for opportunity now. Tini Abadiba, one of the gatekeepers. I was the only gatekeepers then. Aye. Nisongo skima $1 billion ningasi pop. Nisongo skima music ningasi pop.
Esongosikhima Bucks Dorel Bucks nesongosikhima Goldberg ngathi pop. Esongosikhima People Good Voice ngathi pop. Esongosikhima who else uphinyo umntwana over Western. Uphinyo wayimba kaJzulu ma. Chris Wave ngathi pop. The reason is if you are not a part of that squad, those are the gatekeepers right now. If you are not part of those niggas, you'll never be successful. They're just gatekeeping everything. Are doing shit themselves, you know. But anyways, there's nothing much you can talk about them. When Mizachi Vakabo, they will all go down. Yeah, they will all go down. Mizachi to Vakaila good kabla about what? They will all go down. Montana those are the goods. I don't know about it. They will all go down. All of them. They will go down. There's nothing from yeah. I know there's never the work with. They're fun. Anyways, and who else dropped? My show do dropped an album. Mm, I don't know, bro. The album is good. This is- eh. Anyways, other shit in the oh, do you see Big Zulu was congratulating MT on the album, and MT took a screenshot and just posted on Instagram and direct on her. I, I feel like I don't know. I feel like a regret for saying what he said. I feel like because he can say that else MT doesn't even want smoke, but I don't feel like he doesn't want smoke. MT just playing a game, he will reply. Ah, the hell. And he will reply hard, even though it could be some 2 years. Yeah, yeah. That Big Zulu and Duncan they are waving some Zulu Nation shit, so we must not just interrupt those two people. And congratulations to that guy just bought a car. A BM, it's a BM, yeah, it's a BM. So those two must just not entertain them. Then they will just do their Zulu thing there, and we'll do our music shit either side. Then those I don't know. Maybe it's because of girls. I don't know, but there's something deep between them. So I don't know. I don't know. I don't know. Makazi music video ofana odropa. Makazi uri music video crash. Ziwete menga. Ziwete menga. Ziwu baro elita. Family zini baro elita. Z. Ziwu baro elita music video because of music video ofana over Madlamini. Ofana over it. Madlamini ofana over. I think like nga I think all music video ofana over nga labuna. Eh? No, ofana over nga labraro. All music video. Angova because of the music video crash. Z ngari kubalo elite Z. So I don't know, bro. Z I detail bama. As I edit music video. Rubona rumini me. Gongwan. Rubona what is going on. So I don't think life lives. Don't know something change something actually. What else has been going on in South Africa? I feel like I've covered all topics. I don't know. Not sure what you say. But I don't know what you Jimmy. Yo, Ntu, nearly oh nearly 072. Yeah, nearly 072. What's up with him and small room, bro? Like that guy always talking about shit about small room. Always. I don't know, but that boy knows something. Because of his always talking about small room. Small room this, small room that. That means that guy knows something. Just that we don't know. And eventually who go to small room. Because if he doesn't want to give us names, he doesn't want that. He doesn't want, literally, he doesn't want to give us names. He must just give us names and we must just know, oh, you go to small room. Okay.
Let us know who goes to tomorrow. But anyways, we are out of here. Rosani Africa. Better subscribe. Shout out.